hatine ser çavan sersera hatine. Sıvabha deman zübe hatinci kem dibin, beşdari kem dibe. Kuha hen zü hatine jibuyuji em spasya hajvara peşkeştikin. Bişiyem ahiveri vi rünüştini gazi bikin. Başı reze ve bila ahiverime tebliği peşkeş bikin. Profesör Doktor Brez Abdurrahman Adak, kelime kemamızda. Doçent Doktor Brez Ahmet Kırkan Nine, Doktor Brez Hamin Ömer Ahmet, laha yamamızda, kelime kemamızda. Doktor Brez Şahap Vali, Anji Erol Şaybak, av te zomida peşkeş bike beli. Brez Ümit Işık. Laha yamamızda kelek. Tamam. Hemze-i Miksi dibêji Ahmed-i Xanî Kurd û Kurdî mirinekî ebedî xilas kirine. Em ji vî gotinê karîn îlham ehlînîn û bêjin Mele Mehmedê Bazî dî çand û dîroka ya Kurdan yê sed sala nûzdemîn jiwendabûnekî ebedî xilas kirine. Bi alîkariya jaba çanda sed sala nûzdemîn ji me ra hiştiye em wan bi minnet bîr tînin. Filozofê Almanî Hegel dibêje her rewşenbîr û ramyar zarûka dem û dewrana xwe ye. Mele Mehmedê Bazî dî jî çand ku zarûka dema dewrana xwe ye çand dîrok edebiyata Kurdî hilaniye binê qeydê û paşerû jê ra hiştiye. Rûniştina pêncemîn da li gor nivîsê, li gor bernamê em ê axaftinê bidene axêveran lê zomê da tê hewalek pîşî biaxivîne ye. Ji bo amêdakirina vî sempozyumê serî da Brez Profesör Doktor Abdülhadi Timurtaş û ê ku alîkarî kirine em ji hemiyan ra spasiyên xwe pêşkeş dikin. Mala menzelê wan ava be. Ku amade be hewalê me zomê, mamsta kusir nemin, hewalekî me zomî da tê biaxive. Ew pêşî da xwestiye. Kî eleqedar dibe? Mamosteyê me ku amade be Erol Şaybak ne ve? Bere mamosta. Mamosta kerem ke. Tu bixeyr hati. Dina xeyr, sabha bixeyr. Mamosta Abdurrahman Adak û mamosteyên din serî de ez dixwazim spasiyekê bikim ji bo mamosteyên me taybetî mamosta Yaqûb aytaş ji bo em bêjin amadekirina vê sempozyumê û hemû beşdar û axeveran bi rêz û hürmet silav dikim. Pêşkeşiya me bi rastî li gel mamosta Şahap Valî bû me dixwast em werin wanê bi hev re tebliğa xwe pêşkeş bikin. Mixabin hem bê wextî bû hem jî mamosta jî ji ber karûbarên mêrdînê nekarî beşdar bibe. Ji bo wê em efiya xwe dixwazin em ê li ser wergera şerefnameyê ya ku cara ewil ji Farsî bo kurmancî hatiye kirin ji aliyê Mele Mehmûdê Bazidî be. Bi Kurd û kurmancî ez dixwazim pêşkeş bikim û li ser navê mamosta Şahap Valî jî piştî wê ez ê müsaade bixwazim. Ez bawerim ev sempozyuma vê gavê ev tebliğên xweş me hemûya jî dixwast gelek salên berê hatibûya kirin. Me ev xezîneyên ku ji aliyê Jaba ve û ji aliyê Mele Mehmûdê Bazidî ve hatine qeydkirin. Bi rastî jî xezîneyên pir giran buhane. Wextê ku li Artukliyê mamosteyên me çûn û kopyekê wê bawayekî dijîtal bi berdêlekî bi rastî biha jî anîn û gotin wê zanîngeh bi xwe vê çap bike. Me jî
دست به خباتن سروان دستخطان کرن gelek dişt hatın çap kirin beguman beri veji gelek jvan hatın çap kirin le bimin gelek balkeş buku Mele Mahmud Bazidi hem xwastiye Şerefxanê Bitlisî wek tarîxnûsekî wek danerê tarîxnûsiya Kurdistanê bidenasîn şerefnameya wî wergerîne kurmancî hem jî piştî wî xwastiye eyn wek Şerefxanê Bitlisî vê carê tewarîxê cedîdê Kurdistan yani tarîxa nûjen ya Kurdistanê binivîse bi min pir balkêş bû gerek mamosteyên me jî ji xwe li ser wan berhemên arşîva jaba tevê xwe dikin em teqîb dikin saeta wan xweş belê ji xwe beriya Bazidî şerefname bi hinek zimanên din bi taybetî bi Tirkî hatiye wergerandin şerefname wê demê jî xweş tê zanîn û berhema wî ku em bêjin jaliyê mîrek ji hükümdarekî Kurd ve hatiye nivîsîn û ji bo padişahekî Osmaniyan hatiye pêşkêş kirin berhemek kanûnîk ye ji bo tarîxa edebiyata Kurdî mirov dikare dû dirêj behsê bike heta mamoste Abdurrahman Adax baş dizane li ser vê bi rastî bi rûpelan em bêjin bibliografyayek cuda ji xwe hatiye amade kirin hem jariya mamoste Abdullahiyê me hem jariyê wî xwe ve yani mirov dibîne ku hem li Qafqasan hem li Avrupayê gelek Kurdolog gelek lêkolînerên giregir yên tarîxa Kurdî edebiyata Kurdî li ser şerefnameyê kar kirine şerefname wekî me gotî cara pêşî jaliyê Mele Mahmudê Bazidî ve wek orjinal bêyî mînyatûran bêyî em bêjin tiştên dîtvar naveroka wî wek tarîxê wek pirtûkeka tarîxê hatiye çapkirin eynî serenavên em bêjin Şerefxanê Bitlisî çawa daniye bûyî şeklî ew jî wergerandine kurmancî dixwazim bi Kurtî behsa wan beşan bikim ji were wergera şerefnameyê ji qal jalî Saîd Derîşî ve ji sala 2007 bi edîsyonekî gelek xurt li Duhokê jî çapbûye di nav weşanên Spîrêzê de lê ev destxeta ku ji arşîva Jaba ye berî wê di heman demê de jaliyê Rudenko em bêjin jaliyê Kanadê Kurda û Musayeliyan bêjin ji xwe xebat li ser hatine kirin li Petersburgê hatiye çapkirin li Moskowayê hatine çapkirin gerek xebatên li ser wan bi vî şeklî dabeşkirine serenavê xwe babê ewel derheq wilayetê Diyarbekir û Cizîra Bohtan rasterast bab çeq fesl û şûbeyên Şerefxanê Bitlisî dîsa di wergera Mele Mahmudê Bazidî de jî dubare dibin babê duyê em bêjin derheq beyana wilayetê Dînewer û Şehrezûr em bêjin ya sêyê derheq zikra wilayetê Fazlewehî ji ber ku bi polînkirinekî pir baş Şerefxanê Bitlisî tarîxa hemû mîrektî yên Kurdan dabeş kiriye eynî hesasiyet Mele Mahmudê Bazidî jî nîşan daye û hinek mîrên Kurdan wek mîr hinek atabek hinek em bêjin hükümdar hinek wek padişah binav kiriye û hemû şecereyên wan em bêjin qewmînên rûdanên li mîrektiyên wan yek bi yek nivîsiye li ser vê mirov van em bêjin rûdanên dîrokiyên di nav mîrên Kurdan de berhemekê din ya Mele Mahmud de jî dibîne ji ber ku Mele Mahmud dema çîrokên gelêrî em bêjin berhev dike wek berhevokekê pêşkêşî Jaba dike cih dide gelek çîrokên li ser mîrên Kurdan em bêjin tekiliyên Osmanî û mîrên Kurdan çawa bûn di navbera Kurdan de ew qas dek û dolap çêbûne mîr hatine kuştin çarpên çîrokên wisa li ser wan nivîsîne mirov dibîne ku Bazidî rasterast referansên xwe agahiyên xwe yên dîrokî dikehîne şerefnameya Şerefxanê Bitlisî û bi min yani gumayek wisa çêdibe li ser vê yekê tarîxê cedîdî Kurdistan jî xwestiye wek em bêjin daneriya Şerefxanê Bitlisî ew jî pirtûkek nû ya
tariha Kurdistan'ı bilmişse o roja hiro mixabin ev Portugavi tamamen el berdestimeye tane en bejin peşkotuna ve hatiye vergerandı. Bi vî şeklî di camiyeya Risaleyan û hikayetan da bazı gelek behsa mîrektiyên Kurdan dike, gelek behsa em bêjin kuştin û dek û dolabên di nav mîrên Kurdan de dike û di encamê de em dibînin ku bazı dî tenê cilda ewil ya şerefnameyê li gor orijinala wê wergerandiye Kurmancî li cilda duyem ya ku li ser tarixa Fars û Tirkan e wernegerandiye. Yani nîvê berhemê esasê xwe de wergerandiye. Ez dixwazim herî dawîşî bi vî şeklî tiştekî lê zêde bikim. Wergerek bi rastî jî gelek sivik e ji ber ku bazî dizane zimanê amê çi ye, dizane ku pirtûkeka tarîxê ku ji orijinala wê ji bo Kurmancî were wergerandin divê bi çi armancî xwe bige bela bibe di nav gel de xwe bige hinek kîjan em bêjin pêkhateyan, kîjan zümreyan bi Kurmanciyek rewan û sade wek pêşengê xwe şerefxanê bitîsî wergerandiye Kurmancî. Piştî wê jî hev daye ku hemû çîrokên meşhûr yên di nav Kurdan de tên zanîn wek Nesir wan jî belav bike û herî dawî xwestiye wek şerefxanê Bitlisî pirtûkeka dîroka nûjen ya Kurdistanê jî binivîse û bi navê Tewarîxê Cedîyê Kurdistan nivîsiye jî lê mixabin temamê berhevayî ne li ber destê me ye. Ji bo sebra we spas dikim, saeta we xweş û eger hebin pirs ez dikarim. Brez Şaybak em spas dikin malata avabı. Brez Şaybak ser wergera şerefname ya Kurdî axivî maloy avabı. Rêzê da Profesör Doktor Brez Abdurrahman Adak heye. Brez Adak ser ziman, çand o edebiyata Kurdî dixebite. Ez taybetî Brez Adak pîroz dikem ji bo xebatên wî. Mamoste keremce. Fekiriye? Bele. Keremdar Bey kek Hesen gelek spas dikim ji bo tevecuha we. Silavên xwe ji bo civatê tevî pêşkeş dikim ve sibaha zû ji bo vê çalakiyê kombûna me bi xêr be bi navê Xuda em dest pê bikin. Gelê hevalan babeta sempozyumê ji ber ku Mele Mahmûdê Bazîdî ye û Mele Mahmûdê Bazîdî di qada pexşana Kurdî de wek pîrê pexşana Kurdî tê qebûl kirin. Min ji bo pêşkeşiyê jî babeteke divê çarçoveyê de hilbijartiye. Ew babet ew tişta ku ez ê behs bikim jî di çarçoveya pexşanê de her derketiye meydanê di dîroka edebiyatên miletên Misilman de. Ew jî tezkîreyên şaira ne. Niha li nav Kurda dema em li dîroka edebiyatê temaşe dikin, edebiyata Kurdî ji aliyê navaroka xwe ve ji aliyê cureyên edebiyatê ve bi rastî jî gelekî dewlemend e û edebiyateke pir kevin e. û edebiyateke pir lehçeyî ye û em bêjin serdemên wê yên taybetî hene bi van lehçeyan û bi van serdeman geşedana xwe doman diye giştiye heta roja me. Divê edebiyata Kurdî ya dewlemend û kevin de hin cure hene ku pêş neketine ava nebûne. Yani mesela wek tezkîreyan bi taybetî tezkîre wek seyahatnameyan wek munşaatan ev tiştana ku ev tev jî pexşanin mensûrin de edebiyata Kurdî de ava nebûne. Di nav van de bi taybetî tezkîre
giringe lewra tezkire te manaya çi te manaya ew berhemên biyografîk ên ku li ser biyografiya helbestvanên meletekî hatine nivîsîn di dîroka edebiyatên İslamî de wek tezkire hatine binavkirin. Esasen paşxana vê cûreyê de edebiyata Erebî de ye. De Erebî de cûreya tabaqatê heye. Lê tabaqatan de behsa her cûre pîşeyan tê kirin. Yani berhemê biyografîk ên giştîne tabaqat. Lê biyografiyên helbestvanan bi taybetî sed sala 15 de edebiyata Farsî de derketiye meydanê. Cara yekem bi navê Dewletşah kesayetek heye tezkireyeke helbestvanan nivîsiye de edebiyata Farsî de wek tezkiretu şuara tên binavkirin. Sed sala 15 de. Dîsa sed sala 15 de lê piştî wî bi 3 salekê li nav Tirka Alî Şêr Nevai Mecalisün Nefais nivîsiye li ser babeta heman babetê û dîsa li nav Tirka di dewra Osmanî de cara yekem Sehîbek sed sala 16 de berhemeke bi vî rengî nivîsiye. Lê belê li nav Kurda berhemeke wiha derneketiye meydanê. Di wê dîroka dûr û dirêj de heta bi Mele Mehmûdê Bazîdî. Sebebê vê yekê çi ne? Sebebê esasî vê yekê ew e ku sistema îdarî li nav Kurda herdem lokal bûye. Yani sistemeke îdarî ya bihêz ya yekpare ya yekgirtî û berfira û temendirêj tu carî li nav Kurdan ava nebûye. Em li Erdelanê binêrin wisa em li Botan binêrin wisa em li Hekariyê binêrin wisa û li her deverê wisa bûye. Yani ew merkezên îdarî ku edebiyata Kurdî di wê atmosferê de ava bûye ewana herdem lokalin. Ji ber ku lokalin bi vê nevê hejmara helbestvanan kêm in ev yek ya duyem wexta ku merkezî bûye mesela em Stenbolê bînin bîra xwe yan jî em Buxarayê bînin bîra xwe wexta ku merkezî bê ji her deverên wê dewletê mesela dewleta Osmanî ji hemû deveran helbestvan berê xwe didin merkeza xilafetê merkeza paytexta dewletê û ji her deveran helbestvanên herî baş li wê derê xuyanî dibin û meşhûr dibin û ew atmosfera edebiyatê ava dibe ji ber wê yekê jî hin nivîskar radibin îdî qala wan dikin. Dema qala wan dikin biyografiya wan jî dinivîsin. Esasen tezkire ne berhemên biyografîk ên xwerûn ew di heman demê de berhemên rexneyî ne jî. Ew atmosfera civakî, siyasî û edebî wexta ava bibe wê demê tezkire jî tên nivîsîn. Fakat li nav Kurdan rewşeke bi vî rengî çê nebûye. Ji ber vê yekê li Erdelanê, li Botan, li Hekariyê, li Miksî herdem hijmara kêm helbestvanan heye. Bes eger merkezek tenê a navendî hebûye, mesela eger Botan yan jî Hekkarî, eger bûya merkeza welatê Kurdan tevî, wê demê ji her deverekê helbestvan dê biçûna Cizîra Botan û wê demê jî tezkire wê bihatana nivîsîn. Yani esasen şibhe vê yekê çêbûye. Mesela Xanî berê xwe Cizîra Botan, Feqê Teyran çûye Cizîra Botan, Mîr Îmadedîn çûye Cizîra Botan. Fi'len di sed sala 16 li Cizîra Botan vê rolê dilîze. Lê belê digel vê yekî jî ji ber ku domdarî tune ye. û li Colemêrgê cuda, li Miksê cuda, li Baban cuda, li her deverekê desthilatdariyeke lokal herêmî ava bûye. Ev yek bûye astengiyek ku tezkîre jê neyên nivîsîn û her wiha pexşan bi giştî pêş nekeve. Sedemê ku li nav Kurda pexşan pêş neketiye ev yeke. Eger dîsa merkezeke navendî a bihêz hebûye wê demê înşa wê pêş biketa. Munşiyan dê mektûbên sultanan, mektûbên şahên Kurdiyan sultanên Kurd dê binivîsandana û ew pexşan dê saz bûye di çarçoveya înşaê de. Yani munşaat de derbikatana holê, wexta munşaat derbikatana holê îdî
رأي بر نویسینا تذکره آنجی ده و بوبا اساسا درنکتنا پخشان بخوا به که دوی به ایزاح کرن تذکره نویسی جی دوی چارچوه ده ایجار مال امرن سر تذکره مال محمود بازیدی نها مال محمود بازیدی اساسا ناو برهم خو نکریه تذکره ناو شاعر و مصنف د کردستانه اف ناو لکریه yani برهمك لسر بيوغرافيا شاعر ومصنف مصنف يعني مؤلف يعني نويسكار رين كردستاني اف برهم نويسيا اف برهم قالوا وك تذكيره كستاندارد ملاتن مسلمان وك فارس و ترك و اردو لناف ملاتن اردو جي قالك تذكيره هاتنا نويسين فارس ترك و اردو لناف هرسه يعني تذكيره نويسي قالك بيشكتيه گلو شاعر و مصنفین د کردستان حتی چه آسته وقت تذکیره که بواتای خوی تکنیک دکاره به نرخاندن نها مل محمود بازیدی راستا بیوگرافیا شاعران نویسیه بری هر تشتی اف برهمه که بیوگرافی که لبلی پرسینور داره تنی قالا هشت هلبستوانان کریه او جی کینه برزه لگور رزا مل محمود علي حريري ملاي جزيري فقيه ايران ملاي باتي احمد خاني اسماعيل بازيدي شرف خان ومراد خان بحث هشت كسان كريه دي تذكيرين ايراني وين عثماني وين اردويان براسم المطالعه نكرنا بس دي تذكيرين فارس وتركان ده سينورك وها برتانك تونيه يعني تذكيريك وها بچوك تونيه با چارچوبه گشتی ده قالا گلک شاعران کرنه چکو قالا عرنگاریه که برفره کرنه اجبر سدمن کو مبحث کر لوی داری وصای فقط لناف کرده لبامل محمود بازیدی تنه هشت هلبستوان هنه چما تنه قالا هشت هلبستوانان کریه لورا مل محمود بازیدی اساسا اگر ملای جزیری فقیه تیران و علی حریری ام و هرسیان جناف درخن حتی علی حریری فقیه ایرانجی جوه هرمه اگر ملای علی حریری و ملای جزیره ام جناف درخن یندی تب اساسا لدوروبرا منطقه وانینه يعني ما بس من وان يعني بازيد ووان وجولميرغو مكسو هيزان قال في دوري كريه مال محمود بازيدي يعني دي سحريميه يعني خونك هانديه بتايبتي بهدينان قالك دوله من يعني بلكي 25 سي شاعر كلاسيك انا لبهدينان لي علي حريري نتهدا قال يكي جوان نكريه حتى قال ام بيجن شاعر يكم ابليسه مير عماد الدين هكاري جنا كريه افيك يعني اساسا شاعر هري نافدار ان هري مشهور ان هري جرين كينا قال وان كريه مرف في اواي تثبيت بكي لبلي مثلا دوراوي ده قالك شاعر ماين بر جرينج هنا قالوان جينا كريا حفشاخن مال محمود بازيدينا مثلا وداعي شاعر مكسيه وهفشاخيويه قالوين كريا يعني تشتكي بر بالكيشه ام بيجن البهدينا وك مگو شيخ نور الدين بريفكاني هيا لسيرت مال خيل لسيرتي هيا مال هاشم مكسي هيا قال ام بيجن پرتو بگي هكاري وسايره شاعرن پرتو بكن اك پشتيويه قال شاعرن دورا خو نكريه ام دكار ويكي وهاش يروفا بكن مال محمود خوستي قال ين بري بكي قال ديروك ادبيات كردي بكي بس د شاعر هري داويده قيده كويه بفيرانجي هي دما قال مراد خان بازيديت كي دبيجي پشتي مراد خاني ايدي جناف كردان شاعر در نكتنه امجبه تدگین کو هایاوی ج شاعرن هفچاخن وی تونه اف جی اساسا تشتکی نورماله جی چکو وی دمه دوی دوره ده دیوان وک روجامه دمک پر کرته بلاو ندبون و ندهاتن ناس کرن اف جی تشتکی آثاریه کو کسین وک پرتو بکو و داعی و سایر شیخ نورالدین برفکانی و سایر نبیهیست بن لی تشتکی هی بالکشتر هیا هن شاعر هنا بازيدي اساسا او بهيستنا و جي داي شعرن وانجي
د مجموعين خدا مجموعين هلبستان جي آماده كرنا بعضي دي مثلا دور افشان و ام بيجن غوسي و وسائر اسامي هلبستن وان هلبستوانا وي بدست خو نويسينه لدوي برهما خدا جي ندايوان قال وان نكريه تأويل وجي أفا محتملكو بيشي اف برهما خو آماده کربه دیرو اف برهما خویا لسر دیروکا بیوگرافی هلبستوان کرد این بری آماده کربه پشتر مجموعه هلبستان آماده کربن کی اف تشتکی گلکی معقوله وصا دیارکو پیشی شاعرین بری تثبیت کرنه او دانه ناساندن پاشه دست به برهف کرن و کم کرنه ایجار برهم روان کریه yani ve çalakiya edebi esasen muhtemelen peşi be xabatawi dest pekiriye lewra baş lewra şairên ku pişra peyda kirine qala wan nekiriye divê berhema xwe û dibe ku mesela hin xabatên dijî pişra peyda kirine wisa diyara lewra qala wan nekiriye mesela em bêjin Leyla û Mecnûna Sewadî û Yusuf û Züleyxaya Selîmî yani berhemen van yupxa kom kirine mesela Leyla ve Mecnun yupxa istinsaq jî kiriye lebele dive berhemede qala Sewadî nekiriye em ji vê tê dikin ku pêşî ev berhema xwe nivîsiye paşê berhemên Sewadî em bêjin berhema wî peyda kiriye kom kiriye û istinsaq kiriye belê di her halî de di serdema klasîk de li nav Kurmancan tekane berhema liser biyografiya şairên Kurdan ev berhema Mele Mahmudê bazî diye digel hemû kemasiyên xwe. Ji aliyê üsluba tezkîre nivîsiyê ve jî net ne li gor şêwaza tezkîreyên klasîk ên Fars û Tirkan e jî ji wî alî ve jî merev dikare hinekî balê bikişîne ser vê xalê. Mesela tezkîreyên İran ve Osmaniyan da muhakkak pişti biyografiyeke Kurt danasineke Kurt a helbestvani helbesten numuneyi yenwi helbestvani ten daim helbestek yan beytuk du beyt illa ki ten daim istişhad tekirin lebele bazidi kat yek numuneci helbesten van her heşt helbestvanan ne daya her vaha de tezkire anda rakhne heye leba bazidi hineki pesin heye zêretir pesin heye rakhne qettuneye bi vî rengî di tezkîre anda biyografîke biburin alfabetîke bes li ba bazîdî kronolojîk wî taybetî kronolojîk daye ji herî kevin dest pêkirî ji Elî Herîrî û herî dawî Miratxanê Bazîdî wî rêbazeke kronolojîk şopandiye ji ber sedemên ku di serê axaftinê de min pêşkêş kir li nav Kurda tezkîre nivîsî ava nebûye pêş neketiye berhema Mele Mahmudê Bazîdî dîsa jî dikeve vê kategoriyê de encamê de biyografiya helbestvanan e. Lebelê ev li nav Kurmancan wisa ye. Lebelê li nav Kurdên Goran û Soran li başûr û Rojhilatê tezkîre nivîsiya manzûm gelekî pêşketiye. Yani vê ferqê em bibêjin bila ev jî bêzanin ne ku rewşa Kurdî giştî ev rewşa Kurmancî bi vê rengî ye. Cara yekem teqrîbî sala 1813 da Mele Ömerê Rancûrî tezkîreyeke manzûm nivîsiye qala 55 helbestvanan têda kiriye bes li wê derê peyva tezkîreyê nehatiye bikaranîn yadê şairan hatiye bikaranîn ji xwe tezkîre maneya wê yadkirin e bi bîrxistin yan jî bi bîranîn tezkîre wa bi bîr tînin rêzê li wan dikirin û qala wan dikin li başûr ya tabi wê demê başûr Rojhilat tune bû yani wê demê em bêjin Kurdiya Goranî di navendê de bû duî wextî de çawa ku migo tezkîre nivîsiyê bawayekî manzûm dest pê kiriye herî kêm 10 kesan tezkîreyên manzûm li wê derê nivîsîne piştî wan li nav Kurmancan jî cegerxwîn tezkîreyeke wisa nivîsiye bes herî dawet destûra kek Hesan et tiştekî dixaleke dibêjim niha esasen vê tradisyonê bi Seydayê Xanî dest pê kiriye yani li nav Kurdan tevan cara pêşî Seydayê Xanî di Memûzinê de kî bi bîraniye Elî Herîrî Melayê Cizîrî û Feqîyê Tayran esasen bingeha vê xanî avêtiye yani kurê vî welatî avêtiye bes piştê xanî
او اف یک نهاتیه تثبیت کرن و نهاتیه ام بجن کشف کرن و کسکی کو نوجنیه که آوا بکت دواری ده در نکتیه میدانه دگل کو جاره یکم خانی بنگهاوه یکی آوتیه دقادن دن داجه مخابن افروش وصايا gerek spas dikim ji bo sabra wajî mala ve teva avazê Zanim tiştên girîng û xweş dibêje mamoste ji bo me neviyê ez bibirim mala we ava zor spas mamoste Birêz Profesör Doktor Adak behsa tezkîreya Mele Mehmûdê Bazidî kir mala we ava Rûniştina pêncem da dûra Doktor Birêz Hemîn Ömer Ahmed'e Birêz Ahmed tê ji me re behsa Metin Lêkolîn û berawir da Leyla û Mecnûn a Mele Mehmûdê Bazidî bike kerem kir. Bi navê Xudayê mezin û dilovan ez bi beytekê Hacî Qadir dest pê dikim kitêb û defter û terîx û kaxez به کردی گربن و سرای زبانی ملا و شیخ و میر و پادشامان حتا مردن دمانا و نشانی لسر آخافتنه ماوسا عبدالرحمن جی کو تصادف کرد بحثا پخشان بو نزیکی هفن حاجی قادر لور بحثا دیوانا ناکا کتاب دفتر تاریخ کاغذ کو همو دکفت ناف پخشانه اگر به کردی هادبانا نویساندن ملا و میر و پادشای ما حتا محشر دمانا و نشانی وان لور چه جبو ما دیار دخه نظم گلک هبویه ممکن از هناکی اضافه بکم جبو او امام موسی عبدالرحمانی نظم گلک هبویه پخشان کیم بویه حتی شیخ زاید طالبانی کو هر سردما ملا محمود بازیدیه دبیجی چونکه شاعر زور بو لم عصر دا بو تحشرین یرکر لم حجر دا وسه هناکی ارجدکه يعني أوقات شاعر زيد أبونا إجا وقت أم بحثا بخشانا كردي دكين جبو ملا محمود بازيدي أم فادقرينين كو مموزينو ليلى ومزنون نفيسان دي ببخشان معناه كي أو هي كو أو سبب منكم مصعب عبد الرحمن جي بحث كر أز دو سبب يدنجي إضافة بكم للسروي بخشان برهما عقله وبرهما مدنيته شعر برهمي هسته دله كرد حتى باشور نجاد بيجم كرد هم شاعر يعني تو دنگ بيجا كي بينا هر الترناتيف شاعر كي جنا كي بينا كو لايلاي كي دكاجبو زاروكا كي او جي هر جورك جولان شعره معنى هو يعني برهما عقل يعني برهما مدنيت هنا كي دور بو يرجي باجرفانيا كردان جبر هندي درفته كي وسا تشي نبويا كو برهم با بخشان بيتنفيساندن اوا بويا خمك جبو كسكي وك حاجي قادر جي 140 سال برینها ببیجید شما ما کتابک ننویساندیه تاریخ ننویساندیه ما نثر ننویساندینا ام هر مجول دیوانانی هر مجول نظمانی ایجا لبن سیاوه نرینه پر گرنگه ام بزانین کو ملا محمود بازیدی بپخشانه و بنویسه مایا بلکی گلک عالمی ما هبون وشاغه بصدانو بلکی هزاران عالم هبونه دسردما ملا جزیری حتی نها تدریس وان هبویه مدرسه وان هبویه درس داینا لی ناوی وان نمایا ناوی اوی کو برهمی وان هبونا ناوی وان مایا لی او ارشیفا جابای اگر ام لی میزب کن براستی جی ام راستی هنک پروبلمان تین يعني خوزي دي سمبوزيوم دا اف بروبلمان جي هاد بانا بحث كرن وكالي كولين يك جوان بروبلمان اوا اف خطي كمالا محمود بازيدي نفيسانديا اگر كسك بيلي كولين كي كور بكا لسر جوري خطان بلكي ديار ببيكو برهم همونيا مالا محمود بازيدينا يعني اف غمان ها وقت ام دو بيجين غمان لي كولين لسر غمان ان تكرن حتى ام غمان نكي ام نكارين بغينا يقينك مثلا يا مالا موسى حكاري من هناك لسرخبتي ما وقت يقول لسر ملا موسى حكاري دكتور زرار الصديق نيريناوي اوكو ملا موسى حكاري تنا ملا موسى حكاري جي ختي عيني ختي ملا محمود بازيدي افا نيرينا ها نقشتنا قناعات سنكو دا اولاد شلبيجي دا بحث ملا موسى حكاري تكرن اجات شسر دمكه قالوا ملا محمود بازيدي وقت دبيجي ترجمه دور المجالس يا ملا موسى حكاري ملا موسى حكاري ويشاغي دحات دابويا يان دسختك
مدرسە و لە جامیەکە ئانیە پشتڕە تەسلیمە ژابا کردیە و ئیزافە کردیە گوتێ تەرجەما مەلا موسای ئەوان هەموو پرسن ها پرسن ji بۆ کو ئەم لێکۆلین بکەین لە جۆرێ خەتێ ئەو خەتێک و یا لەیلا و مەجنونەیە یا هەموو کۆلکسیۆن ژابایە ئەف خەتانە هەموو یەک خەتن یان یەک خەت نینە ئەو مەلا مستەفایەک و دۆ مامۆستا بەحث کرد ئەو مەلا موسا ئەو مەلا مەحمودی بازیدی ئەوانە سێ شخصیەتن بەڵکی گومان هەیە یەک کەس بی گومان هەیە چەند کەسێک بن ناو نهاتینە نویساندن ڕاستە ژابا بەحسە مەلا مەحمودی بازیدی دکا لێ عەجایب ئەوە توربێ ئەحمەدی خانی هەیە یا مەلای جوزیری هەیە چما یعنی 106 سال بەری نەهایە یا مەلا مەحمودی تونە تشتێک تونە ئەولاد دەیویتونە ژابا 20 زارۆکەوی هەیە لە دوو ژناندا 20 زارۆکەوی هەن يعني إنسان دكاري خو بجين تأوي جاباجي لعجائب أو كو ملا محمود جغنجي أو نيرينين كو جابا بحث دكا أو مكتوب يجبو بطرسبورغ يدشيني بحث ملا محمود بازي دكا بتشان خطكي تشتكي لسه ملا محمود تونا يعني ممكن إنسان قمامك بيجي ملا محمود بازي خياله أوجي يعني ما بلكي راز بي يعني بس من أول أزنابج مزرسة قناعتي ما أفانا قمانا أو قمانا لازم بو بينا لێکۆلین کردن ئەف سمپۆزیۆم نەبی سمپۆزیۆمەکردن بی بلا بێتە لێکۆلین کردن لە جۆرێ خەتان ئەم لە پەیوان مامۆستا پەروێز دوو لەسەر پەیوان سەکنی یعنی ئەو هەموو مەتنێک و لە یا ژابای هەنە ئەگەر بنێرینە پەیوان لێ مێزەکەین بەڵکی مەتنی جودا جودا دەرکەون ئەو جودا جودایە تو دکاری تەسبیت بکەیت و هەموو بەرهەم بەڵکی یا مەلا مەحمودی بازیدی نەبوو ئیجا ئەم ڕاستی یا وەختێ نەگرم زێدە لەسەر لەیلا و مەجنونی ئەم ساكنين بري بين صران من بحرف العربية باشور حاضر كر جبو شابي أو بخشان جبو شي دسبيكا بخشانا أولو أم شما راستي هناك بروبلم عندي لسر برقيد نفيسيني كتاب ترجمة ليلى مزنون تركي بزمان أكرادو كرمانجي أفيك لروبارا كدن نفيسيني لداوية تم ترجمة ليلى مجنون كردي كتبت لأجل مير جابابك يعني الورد نفيسيني ترجمة لجيك دنفيسيني ترجمة تركي لجيك دنفيسيني لناف متني داوك يا حارسي بتليسي بحث فارسي دكا دبيجي مجبركو ما فارسي فهم نكر جواكا ما فارسي فهم نكر يجبر هندي من خواست ازي بكما كردي افانا همو براسيجي بروبلمن وقت خجار اول ازي جبو باراستنا او انكو خبات لسر كردنا دسبيك فرات البال او دسخه ديتيا لصار النوتي ناساندية بأوان بكردان بشترا بري ويجي رودينكو بشترا هما موسى عبد الرحمن وهما موسى پرويز جي لتيزي خدا بحث كريا إيجار نيرين جدانا يعني يا موسى عبد الرحمن دو نيرينيوي هنا لدو مقالين جدا يك 2014 يك جي 2018 لداوية دقات أف بوتسون نيريني كو براور دكا دقاليا فزولي جي كو أفيا حارسي بتليسيا لێ بە تەمامی یەقینێ نادا و تەمام ئەوە یان نەدەستپێکە و داوی دەستینی لە بنسیە ئەو نێرینێ مامۆستا عەبدوڕەحمانی ئەس هاتم من گۆ بزانم گەل و بەراوردێکی هورتر بکەم پارچە پارچە دگەل یا سەوادی یا حارسی بەتلیسی عینەن هەوایاننا سەرناف هەر بە کوتاسی بێژم سەرناف هەموو سەرناف وەکەوی نینە سەرناوێن بازیری زێدەترن یعنی هاتیە وەکەوی تەرجەمە کریە ترجمة النظم بو بخشاني أفجي أم جبير نكين مرحلة تحويل يعني ترجمة كردن النظم بو بخشاني مرحلة كي برنو والكردي ده بلكي دكورمانجي ده ملا محمود بازيدي أول بي دسوراني ده هنك ورقير الناسكري أو يكم بند 1812 ده أو شاربين سال بري دركت كتاب الأمثال والحكايات قنصلوس فرنسا إلى مصر ده خواز جهنك نویسکاری نتوین جدا جدا دکا یک جوانجی کردن هفته برهم هفته جلدان حاضر دکا بزمان جور بجور چارپین جلد جی یا کردانا کری لو دمنا و هر وسا الف ليله وليله او انا اگر چی پخشان جبو پخشان ورگیرن اوجی ورگیرا یا ملا محمود بازیدی لی او ورگیرا که ام دناف ادبیات براور کاریه دبیجینه هفسنگی توازی جبل كل دو زمان جدانينا لزمانك يجبو زمانك لنظمي يجبو بخشانية إجا أجر أم تماشا بكيني بارشة از مينا كام بستينم دناف مينا كدا وقت يقولت كتاب ترجمة ليلى ومجنون تركي بزمان أكرادو كرمانجي أوي قوت قويمة اشتياق بليلى ومجنون هين لكن بزمان فارسية هذا فارسي هات
ئەم لیسانی فارسی سەح ناکەن و فەهمە مەطلبێ ناکەن ئەگەر بە هیمەتەوە ئەو لەیلا و مەزنون ژی لیسانی فارسی بە زمانی کورمانجی بێتە تەرجەمە و تەبدیلکردن قەوی قنج دەبتن و کافەی ئەکرادان ژی فەهمە مەعالێ ژوی دکەن لەڤر دەستپێکەوی وەکەوێت و خویا دکە ئەوەش ژ فارسی تەرجەمە کردی لە دەستپێکێ سەرێ عنوانێژی گوتیە ژ تورکی ئیجا ئەم وەختێ بەراورد دکەن دەگەل یا فزولیژی هیچ علاقای بە یا فزولی نییە داویێژی حتى يا حارسي بتليسي تاريخ ديني او تاريخي كو بأبجدي بحث دكا حارسي بتليسي عيني او تاريخي نقل دكا ليه 100 صال بشتيوية يعني اوي يا حارسي بتليسي 100 صال بريوية ملا محمود بازيدي عيني متني كو باللغز بحرف ابجدي حساب ابجدي حساب كده يجبو تأليفاوي عيني اوي نقل دكا ليه دهوندوري دا قالك غورينان چه دكا مثلا دسبيكوي اسباب مين اقبين یا حارسی بەتلیسی سێ بەشێ دەستپێکاوی دیباجە سوپاس و ستایش بۆ خودێ و پەسنا پێغەمبەر ئەڤا هەیە لور لێ یا مەلا مەحموودێ بازیدی بە پەخشان تەنێ بە دوو خەتان حەمد و سەنای خودی دکە خلاص یعنی ئەڤا لە ورژ خولاسە کردیە لە سەرناوان وەکە من گوت یعنی سەرناوێ مەلا مەحموودێ بازیدی پڕ زێدەترن و حتا حجەت و سەبەبە تەلیفێژی عینن وەکەویە مثلا پرسی مجوی مراد مکنون گو ترجمه کی جلیل و مزنون موزون بکری کو ام بزانین لو را کو فارسی نزانین عینا لو دیجی تازه من بحث کر ج فارسی نیو ترجمه کردیه دیرو که هاف باش 1972 1974 و بحث بکا پشترا اگر ام لیم زبکن گلک برهمندن یا ناورو کدن بحث بکن داویه برهمه اف حکایته بزمان فارسی و ترکی هاتی گوتن هل فجاره کدن ترکی و فارسی هات ناف مجاره وقوي زيادة رنگين ومقبولة أفجي ترجمة لسان الرواندية هذا فرجي أفجي جه سرنج ملاحظة يكو نابجي كردي بيجي رواندي لجور دي بيجي أكراد وكرمانزي داوية بيفا رواندي ده أدنى إجا أفا أجر أملي ميزب كين وكل كولينا كي سوسيولوجيا أنثروبولوجي زيادة تر كردان خو بنافع عشيران بحث كريه مثلا تو أرشيف عثماني ببينا كم هي عشير ببيجي أم كردين مثلا دو بيجي أم قردين أم خوشناوين أم هكارين أم فلاني يعني أفجي هلي كولينيا كو وصل برينها خلق غير كرد جو كردان رادو بيجن أفا كردن أفا أكرادن أفا كردستان حتى بيفا كردستان جدر بازنا بيجبو أغاهيو دناف بيفين يعني لسر زمان كردان ده هر بحثا باجار خودك أفا بابانا أفا سوران أفا فلانا نابێژی کوردستان بگشتی و نابێژی کوردیژی زیاتر عشیرە خۆدا بەحەز دەکە ئەوە جێ لێکۆڵینێک و دەرباز نەبوونە چارچیڤە عشیرێ ji بۆ مەدەنیەتە یان ji بۆ چارچیڤەکە نەتەوەیە زێدەتر ئەگەر هەر میناکەکی بێژم حتا وەخت ئەوە نەبی من بەش بەحەزکردنە کیژان بەش چ هاتیە لەور پەیڤچەوە هاوبەشن نێزێکی سەدێ نۆت ئەوەی کو من حساب کرد سەدێ نۆت مینە هەڤن دەگەڵ حارسی بەتلیسی هەنێک جێ هەنا گۆڕاندنە مثلا ئەگەر میناکە بینم لە داویە ژیدا بەحس بکەم دەستخەتە مەلا مەحموودی بازیدی وەکە داستانی بە پەخشان نویسکی دەگەل مەموزینە ئەحمەدی خانی دبنە دەستپێکە پەخشانی یعنی دبنە یەکەمین داستانی بە پەخشانی ها دیقەت بکەن چونکو یادن یا خەڵقەتینی و یا عەلی تەرەماخی ئەوانە پەخشانن لێ پەخشانی وان پەخشانی عیلمینە نە پەخشانی ئەدەبینە ئەف دوو مەتنێک و مەموزین و لەیلە و مەزنونن بە پەخشانی ئەدەبیتە حسابکردن نە پەخشانی علمی ئەف تەرجەمەژی دشکلێ نەزم ji بۆ شکلێ پەخشان هاتیە وەرگەڕاندن ئەڤەژی ji بۆ دیرۆکە نەزم گۆڕینێ نەزم ji بۆ پەخشانێ دەبە یەکەم کارێ دەستپێک و سەرەتا دەستخەت ژی مەلا مەحموودی بازیدی ji بۆ خاترێ میرژابایە نویساندیە ساڵ 1974 يعني 1857 بله لداوي دسخت دا بروني بحث كريا كو نافي ترجمه لانيا لفر از تشتكي جبيرنا كم ام دكارين اف نرينا جي بحث بكين ترجمه يجمع معناها ترجمه جي افا تراجم جيان نام نفساندن يعني تو لفرهنجين اوريجينال كيفن بيفا ترجمه لي مزبكه نشر تهمو جاره ترجمه يعني زمانه كدن بو زمانه كدن بي بلكي بحث كردنا سيره كسكي ذكرى سيره حتى دبيجي افاجي ناف لي ترجمه ممكنه يجمع معناه نوي ملا محمود البازيدي وقت دبيجي ترجمه بلكي تني بحث كردن بي يعني ترجمه كردنيه زمانه كدن بو زمانه كردي بلكي سيره حياه
وقتی ژیان نامە کەسێکی دن بنویسینی ئەوەژی دکاری بە ناوێ تەرجەمە لێ بەحەز بکەین فەرقەکێ دنێ یا بازیدی دگەل یا حارسی بەتلیسی ئەوە لەگەلک جێهان پەیوێن عەرەبی و فارسی کریە کوردی مثلا 100 ساڵ پشتی ویە پشتی حارسی بەتلیسیە ئەگەر تو ژعالی سنتاکس و ژعالی پەیوسازی لێ مەزە بکەی گەلک پێشکەتنێک بەخۆدیتیە یعنی 100 ساڵ دەرباز کردیە زمانی بایازیدی ڕەوانتر و زەلالتر و پاقشترە زمانی حارسی بەتلیسی ژعالی پەیوسازی و بەکارئانینێ سەجعیژی سەجع وەکە هونەرێک ji بۆ نەسری مسەجع ئەوە گەلک بەکار هاتیە دەناو یا مەلا محمودی بازیدی ئەوەژی هونەرێکی گرنگەش بۆ پەخشانامە پشتڕا یا عەلاءالدین سجادی و گەلێکێدن ئەو نەسری مسەجع هەیە و دەستخەت ژی بۆ فەرهەنگ ji بۆ داڕشتنی پەیوان ji بۆ بنگەهەکە فۆلکلۆری پڕ گرنگە لێ ئەمێ ئەوێ ژبیر نەکەین بەڕاستی ئەم هەموو جارێ فەخر و ئیفتیخار دەکەین ji بۆ فۆلکلۆری بەس ئەوەش ژبیر نەکەین لە هەر میلەتێکی فۆلکلۆر زەحف بوو نیشانەکێ دنێ نێگەتیڤ ژی هەیە معنە ئەوە نویس کمە کێمە یعنی ئەمە تا ئێوارێ بێژنی وڵات فۆلکلۆر ئەمە پڕ زەنگینە بە بەراورد دەگەل یا تورک و فارس و عەرەبان لە عەینی وەختێژیدا ئەمێ لازمە فەدیەکی بکەین شەرمەکەی بکەین و هەز بە نیگەرانیەکی بکەین و ji ber ku فۆلکلۆر زەحفە نویسکێ ئەگەر نویس هەبوو بە احتیاج بە فۆلکلۆری نەبوو زۆر زۆر سپاس ji بۆ گوداریەوە زۆر سپاس گوتنên pir girîng û gelek xweş tenê ziman ji bo minavê ez bibrim Hemedî Xanî والله ئەم حەز دەکەین نیقاش بکەین بەڕاستی دە دەقە پاس دەقەی کرێم کە مامۆستا بەڵێ بەڵێ تەراجم بله یعنی شروعکرنش نتنه ورگراندنه لی از دیسا تگل ماموستامه تگل پیوا دست خط آنبا تو برا خودی دست خطین و ام بر همین بناو ملا محمود خاطرم نیساندن خاطرم ناساندنه همون نه دست خط کرد عندك رقعه تمام عندك شي رقعه ميلو با ناس تعليقي ناس تعليقه ليه نسيت ناس تعليقه يعني مرو بزانا ابدا خطانا همون نه تسكي mamoste spas em ليه فرصه هنا جرين مثلا حادثه مدرسيه ليه دیرو با ادبیات کردی دا کسک بناو حارس بتلیسی تنه شاشیه که کتیه ناو ادبیات ما سوادی دبیجه خود از حادثکم تو قدیمی از حادث چاوا دکارم تا پس نات قدیمی بکم پی و حادث بیا حارس و هاتیه ناساندنه یعنی کسک بناو حارس بتلیسی تنه و ده هیچ هلبسته که داجی ناو حارس نه هاتیه سوادی ده همو او هلبستین که بناو حارس بتلیسی هاتنه ناساندنه همیه داشت ناو سوادی هیه ناو حارس تونه سپاس mamoste zor spas Brez Ahmet behsa Leyla û Mecnûna Mela Mehmedî Bazîdî kir mala we mamoste dûra Brez Ümit Işık'a mamoste kerem ki Merhaba, خیراتن جبوی بشتاریا و سپاسدارم. سریدا ج وک کما کردیات سریدا عبدالهادی ماموسته یعقوب و حوالدن سپاس دکم جبوی کو گرماهی و چکر سپاسدارم. مجارمن اوه کو فرهنگا یا یابا و نرخاندن سر ترمین فولکلوریک. سریدا لازمه کو از بحثا فرهنگ و فرهنگناسی دی بکم دوی قاده دا گلک والاهی کی مزنتر هیه به سدام فرهنگی کردی هنن بندا لیکولیننه او به سببیتا خباتین فرهنگ و فرهنگناسی وک ماموستجی گو دقادا فولکلورو و فولکلورناسی و
د کردی دا مخابن فرهنگی کی کو تقص مرو دست بکتنه لازمه کو خباته کو سجی بکرن او به سببیاتا کارکی وسا آماده کردن فرهنگان کارکی گلک زور و زحمته و بارکی گرانه دیگر خبات و لیکنه کی دودرشت خوازه لهمبر افقاس آستنگی و زور و زحمتی نها گلک زانا و نویسکارن بیانه یم کرد لسر فرهنگن کردی خبتینه تکلیا دیروکا نویساندن و چاپکرنا فرهنگن کردی به دیروکا فربون زمان کردی را هیه هر وسا تکلیا و به تاریخا کمکرن و چاپکرنا نمونه فولکلوری و لیتراتور آن رجی گلک تیه لسر کمکرنا بیجین کردی نمونه هری پیشی خواتا یا اولیا چلبی تیزانی ده سال 1655 دا اولیا چلبی کردستان درد کبگره و لیسته بیجین کردی قاسه 10-11 روپلان برهفت که پیف آنجی هبو بوی شوی برهفت که و سیاحتنامه خدا دوشینه پشت اولیا چلبی وک احمد خانه د سال 1683 دا بناو نوبهارا پچوکان و فرهنگک آماده که پیرا گارزونی او صلاح الدین دا او یا با فرهنگ سرکه تزانی د کردی دا فرهنگ کردی فرانسی یا با د پیشوچونا فرهنگ ناسی زمان کردی دا خودی جیه کی تایبته ام وک پیش دا وک میناک ام بدن مروف دکاره فرهنگ بهسانی وک پنگا وکی گرینگ د فرهنگ ناسیه کردی دا بپجرینه جابا بدو فرهنگو که وته ناسین فرهنگین کردی فرانسیزی روسی کردی و کردی فرانسی روسی چکریه ev her si فرهنگین که تصویرین زمان کردی لخوا دیگرین جالیه لیکونین کردانسیه و وکی رفرانس دینا قبول کرن گلک ایکوت فرهنگ ناسی دا فرهنگ خبتن جوی فرهنگ سود وردگرن او جبو زمان کردی بلگه این هری پیش و ین هری بربچاون زمان ناسی به اصل خواه پولونی یابا د سال 1879 دا لپترسبورگی فرهنگه که به کردی فرانسی آماده کری یا هری گرینگ اوه یedin daha lavastire ferhenginden. Alman Ferdinand liser ve ferhengi xebitiye u çap kiriye. Ferdinand jibo hinek peyvan ji xebatin wek Reich, Lurch u yen xebatin wiye din gelek jwan istifade kiriye u peyvin jwan jibartiye liser ferhenga yaba zede kiriye. فرهنگا یابا د پیشگوتنا ویجی فردیناند نویسیه لی فردیناند پیشگوتنا داجی بحث که ویتشته دوی که مخابن لازمه که هنک آلیه دا کیماسی هیه لازمه که از لی زیده بکم جبروی وان شفقانیه دن بکارتینه و هن پیوان جوه داری دجبره وک یا الکساندر یابا زیده که فرهنگ لسر فرمانا اکادمیا زانستیا امپراتوریا روسیای هاتنه آماده کرن فرهنگ بتوی پیشگوتن و 483 روپیان پیک هاتیه و نیزه 15,000 پیو و هبوک تنی به پیوان نه هاتیه نفسانده نه دا هبوک شیهنن وک به تایبتی به جینافکو به پیشگریان و خستی هبوک فرهنگ با الفابه عربی و ورگر لاتینی با اوه کی به پرگال هاتیه نفساندن و فرهنگ لسر هیم تکستین کردی ین ادبیاتی فولکلوری و تاریخی چکریه امدکارم بویجند به خبات دا زانای کرد بایزدی و احمد خان آلیکاری جاوا کریه آرمانجا یا با اوه که جبازدی فیر کردی ببه دستنویسین و یک به یک بگره بر همه فولکلوریک این دولمت دنابگل دا برهب که پشتی و هفکاریه که نیزه 10 سالان بردوام کرد گلک بر همین دفکی و نویسکی ین سر زمان چند و وجه کردی هاتن کم کرن
û wek ku berê li hev kirîbûn Muzexaneya Akademiya Zanisti ya Petersburgê wek dosya têşandin. Bi navê koleksiyona Alexander Yaba tê qeydkirin dixin bin qeydê. Di mijarek wek di kitêbek din da Lurch pêşgotina xwe da gotiye di nav materyalên ku birêz Yaba şandibûn peyvên Kurdiyên zaravayên hekkarî û rewendî jî heye. Wisa xuyat ke ku ferheng wata tê çêkirin bin tesîra vê zaravayê da gelek maye. Ferhenga Kurdî weşana xwe deyndarê Akademiya Hunerê ya di dema İmparatorluğu Rusyayê ye ji aliyê cenabê xwe birêz Yaba konsolosê berê Rusyayê li Erzurumê ku di cîhana zanistî de bi berhevoka gotûbêja bildiriyan û çîrokên Kurdî gelek bi avantaj tê naskirin û hatiye berhevkirin. Waxta wî ferheng tê amadekirin ji van gotar û bildirî û çîrokan gelek îstifade kiriye di ferhengê de ev tê xuya kirin. Nivîskar behsa aliyên rêzmanî zêdetir nekiriye. Lê çavkaniyê xwe diyar kiriye û car caran ferhengên Kurdî yên Farsî, Tirkî, Erebî û Ermenî daye berhev. Di ferhengê de di navbera pêşgotin û peyvsaziyên de çend rûpel behsa ferhengên din wek berhevkirin li wê derê nivîsiye di ferhenga xwe de. Piraniyê peyvên ku di berhemê de hatine bikaranîn kurmancîne li hejmarekî dik peyvên soranî jî hene. Di vê ferhengê de du alfabe hatine bikaranîn peyvên Kurdî bi alfabe Erebî têne nivîsandin piçre bi alfabe Latînî li Fransî têne wergerandin. Ferheng bi rêza tîpên alfabeya Erebî hatine nivîsandin. Wek nimûne bi elîfê dest pê dike wek berdewam dike. Ev rûpelekî nimûne peyva yekem û peyva dawî ya li ser rûpelê di destpêka rûpelê da tê nîşandayîn ji wan wek açûx û eğlamûr. Bi açûxê dest pê dike bi eğlamûrê diqede. Ev jî ji bo dîtina peyvekî hêsantir dike ji bo xwendevan êku lêkolîn dikin. Di vir da xuya dike ku wek açûxa Tirkî gelek peyvan da xuya dike ku bin tesîra Erebî û Tirkiye Osmanî da gelek maye. Gelek peyv di wî derbarê da mînak heye. Nimûneyê peyvan pêşî bi rastnivîsa orjînal paşê bilêvkirina peyvê û dawî de hemwateya Fransî hatiye nivîsandin. Di nav ferhengê de koka wan jî baweyekî Kurdkirin bi eslê bi kîjan zimanê ve hatiye girtin daye nîşandayîn wek Erebî te û hatiya Tirkî bi vê şeklê wek me got bin tesîra Erebî Tirkiye Osmanî da gelek maye. Bo nimune rûpelek wek ji bar dest pê dike û ji baran bi baran xilas dibe. Rûpel wek bar di binê wî da wek barkirin, ez ê barkim, ez bar nakim, barê sivik, barê giran, barê dereng eqas derdorê barê geriye. Yani bêpergalbûn ev em behs kir serî da. Wek di nav da wek hevok ez ê barkim, hevokên neyînî û êrînî jî wek gelek mînak daye. O bi lêkeran ve hatiye girêdan. Wek nimûneyekî din ev rûpel bi peyva ketin dest pê dike û bi peyva keç diqede ketin wek derketin, daketin, raketin, serketin, hirketin, emketin. Di vir da emketin ji xwe wek hevok wekî din dar, der, dar, ra, hil û kertefên din ku em ji wan re dibêjin pêşkir. Birêz ışık. Wextê me zehf borî sê deqiqan da tu dawiyê bînî gelek baş be. Tamam. Pêşkir tenê pêşiya lêkerên û lêkerên xwerê wek nû dikin û wateya wî jî diguherînin. Wek dîsa nimûne dar jî wek nazdar, namdar, bobedar, abdar ew jî kertefên paşkir wek dixe nav û wateyekî cuda evan temamî ferhengê da bi vî pergalê hatiye nivîsîn.
Kemasya ki ferhenge jber ku vakti meşke me piçek bahsa uj bikim. De li Kurdistanê de aliyê cotkarî û ajaldarî lazim e ku peyv bê nivîsandin bal bêkişandin. Yani lazim e ku teqes rast bê nivîsandin. Divir da wek nimûne ji bo mî û an jî em dibêjin pez kar ji bo wan karek an jî bizin ji bo wan tenê peyvekî hatiye gotin û derbas biye. Ne wisa em nav gel da dibên ji bo mê û nêrtî jî diguhere wek mê berxik kavir mî tê gotin wek şeş meha carek navê wî diguhere. Nêr ve jî dibe berxik berindir hogeç beran. Wek yedin jî karek tiştîr bizin tê gotin. Nêr ve jî karek gîsk nêrî tê gotin. Di ferhengê da ev teqes ket nehatiye nivîsandin. Kemasyekî gelek derdkeve pêşme di hêla folklorê da jî ji xwe wek mijare. Wek numune dawiye zêbitim xilas bikim yedim bila bimîne. Ji bo xezûr û mesela zirbav tenê peyvekî, ji bo xesî û jimbavê dîsa peyvekî, ji bo zava û kurhelî wek peyvekî, ji bo pismam, kurxal, kurmet, kurxaltî peyvekî tenê daye nîşan dayîn. Wekî din dîsa dotmam, keşxal, keşmet, keşxaltî peyvên ku eqas dewlementir wek peyvekî tenê daye nîşan dayîn. Ev jî xuyat ke ku dewlemendiya zimanê Kurdî derdkeve pêşme. Bi rastî çend mînakê din ji hebûn lê ji ber ku wext kurte spas dikim ji bo godariya we. Birêz Işık behsa ferhenga Jabakir em spas dikin mamızda. Geli hermeto camerên birûmet geli mêvanên aziz me rûniştuna pêncem qediyand ji bo beşdariya we em spasiya xwe pêşkeş dikin. Ji bo pêşkeşiya gotarên vê rûniştinê mamostana da spasiya xwe pêşkeş dikin. Bimînin xêr û xweşiyê da. Estağfurullah. Gerek hayır hatine, ser çalan, ser selan hatine.